Mwite Yago cyangwa Mwite Nyagwaya Innocent, umusore waturutse mu murenge wa Tabagwe hariya mu karere ka Nyagatare, aje gushakisha ubuzima nk'abandi basore, ariko ndabona abantu bashaka kumusubizayo nabi. Abantu benshi bari kugenda bandika ku mbuga nkoranyambaga, abasitari benshi hano mu Rwanda bari kugenda batangaza ngo Yago baramwanga. Ayo ni amatiku, ni bande bamwangira iki? Uyu musore akaba yaraje Kigali afite inzozi zo gukora umuziki, ariko bikarangira abonye adafite ubushobozi, nibwo yahise ajya mu binyamakuru ashinga umuyoboro wa YouTube channel ayita Yago TV Show. Yago TV Show akaba yikoreshaga mu interview z'abasitari, kuri ubu akaba yaraguye inzira, akaba asigaye akora no mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zirimo Suwejo, dore ko iyo ndirimbo yanarebwe cyane ku rukuta rwa YouTube, ikaba yari ifite views 3,400,000. Yago akaba yaramenyekanye mu zindi ndirimbo nyinshi, ziho yagiye akorana n'abandi basitari benshi mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu Yago mu minsi yashize ubwo byamenyekanye ko witwa Dejibu rero bahoze bakundana, ariko mwishyuza $21,000,000. Uyu Dejibu akaba ariwe wanashoreraga Yago amafaranga mu buhanzi bwe, mu bikorwa by'ubuhanzi. Uyu Dejibu akaba ikirego cyayo yakigejeje muri RIB. Icyo gishobora kuba aricyo cyatumye abantu bagenda bavuga ngo Yago baramwanga. Ibi byose ntawe bizi nimba Dejibu avugisha ukuri, niba iby'abasitari biri bavuga ngo Yago baramwanga. Ntabwo muzi bifu zo mu mahanga no mu Rwanda ushobora kuba bagiye kuzitangira, iza Bruce Melody na The Ben, cyangwa ugenda ugiye muri Amerika ureke Kendrick Lamar na Drake ibyo barimo. Ubwo twebwe abafana tuba twitera mu byo tutazi. Ibya Dejibu na Yago byararangiye, ariko inkuru ziraguma ziravugwa ko Yago yambaye uwo mukobwa. Ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi ahagana saa 4 za mu gitondo, nubwo witwa Yago Nyagwaya kizi itangazo hanze rigira riti: itangazo rigenewe abakunzi ba Yago TV Show tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024 ahagana saa 4 z'amanywa, nibwo channel Yago TV Show yavuye ku muyoboro wa YouTube bikozwe n'umuntu utaramenyekana. Gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, vuba aha muramenya ukuri. BG Energy ibyo gusa muri ko no kuri umwakashe ya RIB. Ibyo Yago avuga ko YouTube yibwe n'ukuri. Hari abantu kugenda bavuga ngo ni gute batwara YouTube channel indi gasigara, nimba baratwaye email ngo channel ebyiri zose zavaho, ngo ahubwo gashobora kuba yaragize privé. Nani kikishyira Yago shobora kubiriri ya yindi channel ya kabiri afite yari yayishyize kuri indi mail, cyangwa se abandi bantu bamureze kuri YouTube ko yakoresheje ibihangano byabo, YouTube ikamufatira ibihano byo kubyisubije. Murabizi no by'amastrike bya copyright. Ibi byose tubona uretse Imana yonyine nibizi, nimba Yago yayigize privé, nimba ari YouTube yayitwaye, nimba ari abahaka yitwaye, ni Imana ibizi. Aho uri kureba ino video ufite uko ubyumva, zo kubyandika uko ubyumva muri comment, kandi like kandi subscribe, tuzare muri video itaha. Kugeza n'ubu ngubu nta muntu uri kujya kuri YouTube ya Yago TV Show ngo searching ayibone. Ubu nta muntu uri kujya kuri YouTube ya Yago TV Show ngo ayibone, ariko kugenda agasearchinga Yago TV Show nta kindi bari guhita bamwereka. Barimo kukwereka ibiganiro bigenda bimuvugaho n'ibiganiro byanditse muri titles yacu niyo bita Yago Contact, iriho indirimbo ze, kugira ngo wemere ndayo umustar uze channel ye. N'abandi bantu bita create channel zanditse mu mazina ye. Ndakubwira ko channel imaze kubura, hari channel zirenze 50 zamaze kugera ku rwego rwa YouTube. Reka nze nzikwereke. Ndakubwira ko izi zose ari channel zanditse mu mazina ya Yago TV Show, zakiriwe nyuma yuko Yago TV Show ivuyeho. Channel ziri kurenga 50. Aba bantu bose bari kubyungukiramo bavuga ko ngo Yago TV Show yagarutse. Urumva ko uyu nguyu Nyagwaya aba ari ibintu biba biri kumukora ku mutima, bikamubaza. Mu musengere nk'abafana be, twebwe tumukunda. Bizi ko ibibazo biza bikagenda bikongera bikagenda, nawe Nyagwaya Innocent bizashira. Ikintu kibazo Yago n'urwego yica mwari maze kugeraho, dore ko rimaze kugeza mu subscribe 598 na miliyoni kuzahegeza. Cyo n'umuvuduko wari uriho, dore ko yaraguye inzira, akaba asigaye yarakorana no mu gihugu cya Uganda. Urumva ko ari ibihombo byinshi yagize. Byo gusa iyi Yago TV Show yafunguye ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2016. Yago TV Show yari maze kujyaho video 2,134. Mu gihe cy'ukwezi yarebwaga na miliyoni n'ibihumbi 792 views. Si ibyo gusa, hari n'amafaranga ahembwaga. Yago mu gihe cy'ukwezi biteganya ko ahembwaga amadolari hagati ya 448 n'ibihumbi 7,200. Amafaranga y'u Rwanda ararenga ibihumbi 800
na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'umwaka biteganyaga ko yaba yahembwaga amadolari 5,400 ibihumbi 46 by'amadolari y'Amerika. Mu manyarwanda ararenga miliyoni 9 na miliyoni 100 ku mwaka. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane Yago TV show yaba ahombye. Uri umufana we ntugende udakanze like, utanye gusenga dusengere uyu Yago, twizeye ko ibi bazabicamo, dore ko muri iyi minsi igiye kuza agiye gusana n'indirimbo bita inyenyeri yanjye, ngo akaba agiye no gushyira album hanze nshyashya. Kuko harimo abandi bagenda bavuga ngo agiye gusohora indirimbo abanza gukora gashya, bakora agatwiko ko kugira ngo avugwe, za ndirimbo zizasanga ku mbuga nkoranyambaga kivugwa. Sinawe ubona ari byo, dore ko n'abahanzi bo muri Afurika ari byo tumenyereye nka ba Diamond, ba Kiss Daniel, ba Wizkid, ba Burna Boy. Na Diamond muribuka ajya gusohora ku Masava, yabanje gutandukanaho na Zucu, ariko kari agatwiko. Ngo ibitangazamakuru byahara muri Tanzania bigume bibandike bibatangaze bivuga ko uyu nguyu Zucu na Diamond batandukanye, ariko yaba ari agatwiko. Si uyu na Yago nabo byaba ari agatwiko? Ndari kubyumva muri comment. Ibi byose mubona biri kuba kuri Yago, ibiri kumukubwaho kuri ibyo byaba ari agatwiko ko kugira ngo agumye avugwe. Iyo ndirimbo agiye gushyira hanze n'izo album zizasangwa kivugwa ku binyamakuru bya mu Rwanda, ubundi za ndirimbo ze zikore hit. Ufite kubyumvise kubyandika muri comment. Iyi ni Jean Paul TV show, igenda udakanze like, subscribe, share. Bye bye, mwari kumwe na Jean Paul TV show. Kanda subscribe, like, twikomereze.